Neno la msingi ijambo ry'urufunguzo. Tunafungua Bible yetu, ugurure Biblia zacu, tunaenda kuangalia kitabu cha Yona. Tugiye kuraba igitabo cha Yona. Tunaanza sura moja, turatangura igice kimwe gusa mpaka 1:4 rimwe kane. Yona. Na kisha tutakamata Mathayo 12 mpaka 12 mstari wa 41. Hanyuma tunafata Mathayo 24 umurongo wa 21. Yona moja, tunaanzia 1 mpaka 4. Yona 1 mpaka 4. Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Mstari wa 4 wa mwisho. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Mathayo 12 mstari wa 41. 41 Mathayo 12 mstari wa 44 na moja. Aha, ana moja mpaka ngapi? Basi mstari ule tu. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni maneno yetu ya asubuhi. Aya na majambo yacu muri kino gitondo. Mungu amependa tuyapokee. Imana yakunze ko tuyakira. Ni maneno ambayo tumefundishwa siku nyingi, na majambo menshi twigishijwe igihe kirekire, lakini kila mwalimu anayepita kufundisha neno hili, ariko buri mwigisha wese uca kuri iri jambo anapewa mbali na mwenzake, ahabwa ibintu bitandukanye na mugenzi we. Sio tu mimi, sio pastor, ntabwo ari jewe tunafundisha namna moja, hapana. Ntabwo dushobora kwigisha ibintu bimwe. Kila mmoja anapewa na namna yake. Uwo wese ahabwa inzira yo kwigishamo, kwa sababu Mungu kubera Imana anashaba ishaka na mtu mmoja tu, ishaka umuntu umwe muri iryo jambo gusa. Maneno matakatifu yanatuambia hivi. Amajambo meranda aravuga ati, huyu Yona amepokea sauti ya Bwana. Huyu Yona yakiriye ijambo ry'Imana ya kwamba aende kule Ninawi. Bivuga ngo nagende hari Ninewe, apeleke ujumbe, atware ubutumwa, kwa sababu yule mugini, kubera uriya muji kwanza ni mugini mkubwa, ni umuji munini ya cyane, mzuri, mwiza, muna watu wengi, urimo abantu benshi, lakini ariko zambi ni nyingi, hari n'ivyaha vyinshi na inapanda sana, kandi yakomeza yongerekana. Sasa Bwana ilipomfikia Bwana, igihe vyagera ku Mana, nia na mawazo yake, intumbero n'ibibazo vyayo haikuwa tu ya kuangamiza, ntabwo vyari byo kubabaza abantu, lakini ilikuwa kwanza kuwapasha, vyaje kugira ngo ibanzi babwire, wasikie, bumve, alafu baadaye kugira ngo hanyuma afanye mapenzi yake, ikore urukundo rwayo. Basi yule mjumbe uriya pahali pa kwenda Ninawi, aho yagomba kujira Ninewe, akupendezwa, ntabwo yabinezerewe, akaangalia njia nyingine, atangura gufata iyindi nzira yiwe, akafika kule Yafa. aja hariya kule Yafa ni mgini ambao kulikuwa vyombo vingi. Amaze kugera hari Yafa hariho ibintu bitandukanye, akaanza kutafuta namuna ya kuweza
kuondoka na vyombo vingine. Atangura kurondera uburyo yashobora gukwepana n'ibindi bintu. Sasa akasikilizana na wenye chombo, atangura kumvikana n'abandi bene ibyo bintu, akaingia ndani ya chombo, yinjira mu bwato, na wakaongeza safari. Batangura urugendo. Mafikiri yake, intekerezo ze, ilijua kama Bwana hakujua kitu, yarazi ko Imana atakintu na kimwe izi. Basi ni sababu ile alipenya, we ni nkuko yarakwevye. Kumbe yote, kumbe ibyo bintu byose Imana yari ibizi. Kabla hajakwenda Bwana aliona. Igihe cyose Yona atari bwagenda, Imana yari amaze kumenya intumbero ya Yona. Yeye akafikiri kama hawezi, agatangura kwibaza yuko we Yona ubwe Imana itabizi. Tangu mbegu ya Yona ikigali ndani ya tumbo ya mama yake, urubuto rwa Yona Mungu alijua, yarazi ivyo bintu ko bizaba. Ndio jambo lile tuko tunasahau. Nico kintu cha mbere tujya twibaza. Kabla haujazaliwa, iyo utaravuka, Mungu anajua maisha yako yote. Imana ibizi ibintu byose uzacamo n'ubuzima bwawe bwose. Kumbe hakuna kuerevuka, ariko ivyo byose hakuna kutalamuka, ntigeze bimenya. Tufuate tu maongozi ya Mungu. Amen. Tutumbera uburongozi bw'Imana. Walipofika baharini, bamaze gushika hariya mu bahari, Mungu akawatupia pepo. Imana ibarungikira umuyaga. Wakahangaika sana, barahangayika bagira ibibazo. Wakaanza na kutupa vitu kwa sababu batangura guti ibintu byari mu bwato, chombo kiwe kiepesi kugira ngo ubwato buremuruke, lakini ikashinda. Ariko biranga. Wakaanza kuomba, batangura gusenga bitandukanye, hakukuwa mafanikio, ariko nta bufasha bwari buri kihari. Bakasema tukusanyike wote tufanye kura, baravuga ngo twegeranye twese, sijui kura nini, okay, tutore, duchagure cyangwa dutore. Wakafanya kura, ikamwangukia Yona. Baravuga bati reka tutore tugire icyo tuvuganyeho, basanga byose biguye kuri Yona. Wakamuuliza mambo mengi, akayasema barabara. Baramubaza Yona buri kimwe cyose, Yona aragenda arababwira uko bimeze. Basi waliamua neno la mwisho, icyo bahisemo cyane, kumtupa ndani ya maji. Bavuze bati reka tumute mu mazi. Alipotupa ndani ya maji, igihe bamuta mu mazi, upendo wa Mungu, urukundo rw'Imana ukampeleka, waragiye mpaka ndani ya tumbo la samaki, uramujana no mu nda y'ifi, ambayo hatukusoma, nivyo chini zaidi, nivyo twagomba gusoma byinshi bitandukanye. Yule samaki akaenda kumtapika nchi kavu, yafi iramujana igenda kumuta muri kiriya gihugu, akatoka mzima, avamo ari muzima, na akaongeza safari, kandi akomeza urugendo rwiwe. Alipofika Ninawe, igihe yashika Ninewe, akapaza sauti, aragenda aravuga, atangura kuvuga, watambue makosa yao, arabwira ati ndashaka watubu kwa Mungu, mwihane ku Mana, wamurudilie Mungu, ugarukira Imana, Mungu apate kuwasamehe, Imana kugira ngo ironke kuba babarira. Sasa sauti ikamfikia presidenti wa mugini ule, ijwi riramugeraho kuri president w'ico gisagara. Wengine wanasema mfalme ni sawa, abandi baravuga ngo umwami, ariko ni sawa, president ni sawa, umwami president byose ni sawa, bivuga kimwe. Na yeye akakamata mpango, nawe afata igihe kwa nafasi zake zote, kwa mgini wake wote, muri ico gisagara cyose, kufanya mafungo kugira ngo abantu bose biyirize, kumulilia Mungu, kugira ngo baririre Imana, kumwangukia Bwana, kugira ngo bagwire Imana, wakivaa saki, bambara wakijipaka majifu, bisize ivu, bambaye ibifukofuko, amagunira. Na Mungu kwa kulia kwao, kubwo kurira kw'abana babo, basikitiko yao, kubwo kugira ibibazo, kwa kutubu kwao, kugira kubwo kwihana kwabo, akawahurumia. Imana irababarira, wakawa wazima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe kila mara mnapopata habari, igihe cyose muzajya mnapofundishwa kusema tufanye mafungo, igihe muzajya mubwirwa ni jambo kubwa na lazima sana, ni ikintu cy'akamaro cyane. Mungu anatengeneza mambo mengi na makubwa. Imana ikora ibikomeye cyane. Mahali palipoharibika anatengeneza. Ahantu hose haba hononeka Imana irahari. Lakini hatusikii, ariko twe ntituvyumva, lakini hatufuati, lakini hatuoni kama ni maneno ya lazima. Ntabwo tubona ko ari ibintu bizima. Kumbe kwa hiyo, ariko muri ivyo maneno haya majambo yanatukumbusha leo, atwigisha kama kufanya mafungo, iyo ukoze ikintu cyo kwiyiriza, kula na kunywa, ugafunga na kumwangukia Mungu, ukiriza kurya no kunywa, ukegera Imana, lazima ni ivy'umugisha. Amen. Ninawaletea tena hadithi nyingine moja. Ndashaka kubaha kandi karorero kamwe ngaha gato. Kulikuwa Noa alipokea ujumbe. Noa yakiriye ubutumwa
Katika mji wao muri ico gisagara cabo hakukuwa mvua, ntabwo hari imvura, lakini walikuwa wanapata mazao ya mashamba. ariko banza bararonka ibyo kurya bivuye mu ishamba. Walikuwa wanakula vizuri sana kwa mashamba yao, banza barya neza mu mirima yabo. Alipokuwa akiambia watu, igihe yabwira abantu, Bwana anasema ati Imana iravuga iti tubadilike, niduhinduke, tumurudilie, tumugarukire, kwa sababu kubera mvua itanyesha. imvura izagwa, Mvua itanyesha, imvura izagwa, na itakaponyesha igihe izagwa rero ulimwengu utaharibika, isi izononekana, tutakufa wote, twese tuzapfa. Hakuna aliyempokea sauti hiyo. Nta muntu n'umwe yigeze yumva iryo jwi rya Nowa. Akawaambia, kujeni tutengeneze chombo Arababwira ati reka babwire muze ambacho kitakachotusaidia muze dukore inkuge izadufasha mu wakati wa mvua. Muri icyo gihe imvura nimara kugwa, Wakamcheka tu, bakamutwenga, lakini akaongeza kazi ya Mungu, ariko we agakomeza akazi k'Imana. Wakafanya mapashwa ya Mungu, bakora ivyo ubugombe bw'Imana. Muda wa kisha siku nyingi, hashize igihe kirekire, alimaliza chombo, yarangije ya nkuge, na akaingia yeye pamoja na familia, yinjira hamwe n'umuryango, akaingia yeye pamoja na nyama na ndege, yinjira hamwe n'ibikoko byose, wakaingiza chakula ndani, binjiza ibyo kurya mw'indani, na mvua ikaanza. Imvura itangura kugwa. Wote waliomcheka, abamusetse, waliomuona bure, abamubonye nk'udashoboka, walimuona kama ni mtu wa wazimu, bamubonye nk'umuntu wasaze, walikufa. bose barapfuye. Kumbe tugeuke, muze duhinduke. ndio neno letu la leo, tugeuka, tutoke katika hii njia, tuende katika maongozi ya Mungu, tutoke katika giza, tuende katika mwangaza, tuje mu muco. Tulikuwa kwa shetani, twende kwa shetani, tukurikira inzira y'Imana. Ni Mungu mwenye uzima wetu. Imana niyo ifise ubuzima. Kama vile waimbaji walitoka kuimba hapa, wanasema uzima wetu ni kwa Mungu. Bavuze ngo ubuzima bwacu bwo hakuna kwa mtu mwingine, nta wundi muntu buga. Uzima wetu ni kwa Mungu. Ubuzima bwacu ni ku Mana gusa. Kumbe tumtegemee Mungu. Reka muze Imana bariyo Mungu. Ariyo turaba. Tumulilie Mungu. Amen. Nipate tutapata uzima. Hallelujah. Amen. Bwana abariki. Bwana ihezagirisha. Amen.